салом алейкум, хуш омадед ба канали ман дар ютуб. Умедворам хуб ҳастед, сеҳат саломат ҳастед. Ва имрӯз ман дар бораи субсидӣ ба шумо видео пешниҳод мекунам. Ҳаминро бояд донед ки нафароне ки дар Русия зиндагонӣ доред, шаҳрванди Русия ҳастед, субсидиро нафароне намедонед, гӯш кунед. Нафароне медонед, саволҳо додед. Ба саволҳои шумо ман имрӯз ҷавоб медиҳам. субсидӣ чист ва киҳо субсидия аз ҳамон давлат пул мегиранд, ёрдам пулӣ мегиранд, чӣ қадар мегиранд, киҳоро намедиҳанд, киҳоро медиҳанд. ҳаминро ман ба шумо ҳозир мушаххаскан каред на яъне ки мерасонам. шумо видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед. ҷои нофаҳмо бошад, дар комментарияҳо саволҳои худро нависед. хоҳиш мекунам дар ватсап, имо, телеграм, одноклассники ман нанависед, чунки ман телефон бисёр вақт аз ман дур аст. ман фақат дар ютуб бисёртар машғул ҳастам ва метавонам ки саволи додаи шуморо дар комментария тезтар бинаму ё ҷавоб гардонам, ё ки ҳамин хел якчанд саволро ҷамъ карда як видео карда ба шумо пешниҳод кунам. шумо фақат саволҳои худро дар ҳамин поёни видеоҳои ман дар комментарияҳои ҳамин ютуб нависед. агар видеое ки ман мекунам комментарияш аз тарафи ютуб манъ карда бошад, навистам хондан нашавад, дар дигар видеои ман саволҳои худро нависед. ман ҳатман саволҳои шуморо тезтар мебинам ва тезтар ҷавоб медиҳам. субсидӣ мешавад для улучшения жиля. масалан нафароне ки фарзанддор ҳастанд, зану шавҳар фарзанддор ҳастанд ва ҷои зисти онҳо танг аст, аз 30 метр 40 метр квадрати метр аст ва аъзои оила 6 фарзанд мисол дорад, 4 фарзанд доранд, ё масалан умум дар зану шавҳар ва фарзандон масалан 7 нафаранд, 6 нафаранд, ба онҳо ин ҷои зист намерасад. мувофиқи масалан кодекси ҳамин федератсияи Русия, кодекси манзил, ами 12 метри квадрат сари ҳар як одам зиёд мисол бояд дода шаваду кам не. барои ҳамин субсидӣ маънош ҳамин аст ки аз тарафи давлат ёрдампулӣ барои ҳамон оилаҳое ки ҷои зисти танг доранд. ва ҳаминро гуфтаниам ки чӣ хел ин ба куҷо муроҷиат мекунед? ба администратсия город. ҳатман шумо ба воситаи ариза муроҷиат кунед. ҳамин хел рафта гап назанед, гапи шуморо ҳеҷ кас гӯш намекунад. зиёд инсонҳо мегӯянд мо рафтем, саволҳо додем, ҷавобҳо гирифтем, аммо ин хел намешавад, ана ин хел гуфтанд. не, фақат ариза қатъи ҳуҷҷатҳо якҷоя месупоред. дар асоси ҳамон ариза бо ҷавоби хатӣ аниқ мегиред, қонунӣ мегиред. агар шумо сарфам нарафтед, ҳатман ҳар як инсон бояд госуслук дошта бошад дар федератсияи Русия ва электрони почта дошта бошад. электрони почтаро агар баъзеҳо сарфам наравед, дар ҳамин канали ман видео дорам дар бораи кушодани электрони почта. аксарияти инсонҳо мегӯянд мо электрони почта надорем. электрони почта кушоед. вақте ки шумо дар МФЦ рафта ба воситаи госуслук ариза месупоред ба тамоми идораҳо, мақомотҳо ва аз ҳамон корманди МФЦ хоҳиш кунед ки дар аризатон нависад ки ҷавобро ба воситаи электрони почта равон кунед ва ҷавобро ба худи шумо равон мекунанд, ба МФЦ не. масалан МФЦ аризаи шуморо мегирад, ба он идора равон мекунад ва идора ҷавобро ба худи шумо равон мекунад ба электрони почтатон. шумо аз хона ҳамон аризаро аз ҳамон почтатон мегиред. чӣ телефон доред, чӣ компютер доред, метавонед ки агар дар хона принтер дошта бошед, худатон мегиред, аз принтер мебароред. надошта бошед, дар тамоми интернет кафеҳо принтер ҳаст, метавонед ки аз ҳамонҷо бароварда гиред. ё ки электрони почта надошта бошед, ҷавобро рафта аз МФЦ бемалол мегиред, чунки МФЦ вақте ҳуҷҷатҳои шуморо мегирад, уведомление медиҳад. дар асоси ҳамон уведомление шумо рафта ҷавобро гирифтан ҳуқуқ доред. баъдан субсидӣ ҳуҷҷатҳои ҳамон хона, договор купли продаж. масалан шумо хона харидаед, договор купли продаж аст ё кредитный договор аст, масалан ба воситаи ипотека гирифта бошед. ҳамин договоро ҳатман бошанд, передаточный акт, инҳоро каси хона харидааст медонад. ҳуҷҷатҳои хона ва ҳуҷҷатҳои ҳамон зану шавҳар аз фарзандон, шаҳодатномаи таваллуд, масалан снилс, паспортҳо, ҳамааш ҳамаи ҳамин ҳуҷҷатҳоро гирифта мисол МФЦ меравед, ба воситаи госуслук муроҷиат мекунед ба администратсия город барои гирифтани субсидӣ. баъд ба шумо ҷавоби хатӣ меяд, қонунӣ меяд, он ҷавобро мебинед чӣ гуфта шуданд. агар ки ба шумо масалан иҷозат доданд ва шуморо субсидия аз тарафи давлат медиҳанд, инро бояд донед ки аз 30% зиёд медиҳанд, маблағу кам не. ин фоиз аз чӣ ҳисоб мехӯрад? аз маблағи масалан хона 5 миллион бошад, ҳамон 30 ё 40% ҳамон пули хонаро ба шумо масалан давлат кӯмак мекунад, ёрдам медиҳад. барои ҳамин як нафар гуфт ки мо рафтем муроҷиат кардем, ба мо гуфтанд шумо 7 миллион 10 миллион меоред ё 7 миллион 10 миллион дошта бошед. не, ин хато аст. ин саволе ки хоҳар ба ман додед, ин хато аст. шумо муроҷиат кардед, барои чӣ ин гапро гуфтам ман намедонам.
ягон намуди маблағро бояд ки администратсия город ба шумо нагӯяд, фақат ҳамун ҳуҷҷатҳои шуморо қабул кунад ва ба шумо аз тарафи давлат субсидия диҳад. Субсидия диҳад, мисол 30%, 40% ҳамун маблағи хонае ки шумо дар оянда ипотека мегиред, ҳамун маблағро муҳлат медиҳад. 2 моҳ, 3 моҳ ё 4 моҳ агар дар ҳамун муҳлат шумо хона нагирифтед ва ё дигар гирифта наметавонед маблағро. Бо чанд моҳ баъд мумкин муроҷиат мекунед ё не. خلاص اون مبلغی که به شما دولت داد و شما در اون مهلت خانه نگرفتید اون رد کرده می شود. برای همین همش با واسطه گوسوسلوگ MFC مراجعت کنید ادمنستراتسیا گورود و جواب انیق گیرید. سوال ها باشد اویدی این می توانید که در پایان ویدیو در کامنتاریا نویسید. غیر نفرانی که از 1 январи 2019 سال تا 31 یعنی که 31 دکمبر 2023 سال یعنی که فرزند سیوم یا چهارم تولد شده است یا پنجم یا که تولد می شود به همون اویله ها مثلا نفرانی که ایپاتیکا قرض دارند 450,000 روبل سوبسیدی داده می شود از طرف دولت. همین رو باید دانید که فقط این برای قرض ایپاتیکی داده می شود، به دیگران داده نمی شود. نفرانی که قرض ایپاتیکی دارند به همون ها داده می شود. با تکرار میکنم از 1 январи 2019 تا 31 دکمبر همین سال 2023 فرزند تولد شده باشد، مثلا سیوم یا بعدی سیوم یا که تولد شود، همین 450,000 روبل از طرف دولت سوبسیدی برای قرض ایپاتیکی همون اویله داده می شود. درباره این نیز می توانید که به همون بانکی که مراجعت کده ایپاتیکا گرفتید سپرافکا میگیرید که شما چقدر قرض دیگر استاتکا موندگی، بعد همون سپرافکا را گرفتن با مراجعت میکنید، عریضه ها میسپرید، حجت های خانه رو حتما کردیت договор, передаточный акт, مثلا یگرینی خانه، حجت یگرینی رو هم میدونید خانه خریدید، همه همونا رو گرفته مثال به همون بانک مراجعت میکنید، مثال اونها شما رو باز میفهمونن. بعدا همون 450,000 روبل از طرف دولت در همون قرض ایپاتیکی شما داده میشود، قرض ایپاتیکی شما کم میشود. نفرانی که در پریمورسکی کرای زندگانی دارند به آنها 1 میلیون داده می شود. 450,000 روبل فدرالی می شود، 550,000 روبل رегиональный داده می شود. غیر پریمورسکی کرای دیگر یگان منطقه روسیه عین حال 1 میلیون نمی گیرد. در نظر است که باید آینده همه منطقه ها خیلی 1 میلیون سوبسیدی از طرف دولت گیرند برای پگشت کردن قرض ایپاتیکی آنها. وقتی که شما سوال میدهید سوال ها رو مشخص کنکریت در پایان همین ویدیو نویسید، من همون ها رو دیده به شما جواب میدم. در دیگر مثلا صفحه های اینترنتی من تلگرام، واتساپ، ایمو با من زنگ نزنید، سوال ها ننویسید. من امکانیتی مثلا تست تلفن رو گرفتن و نوشتن و جواب دادن و زبا زنگ ها جواب دادن ندارم، فقط امکانیت دارم در همین یوتیوب مثلا در پایان ویدیو کامنتاری های خود رو نویسید. همون چیزی که به شما نفهمه است یا که چیزی که شما میخواهید نویسید، مشخص همون سوال خود رو نویسید. من از اون یوتیوب همه سوال ها رو جمع کردم، خیلی ویدیو میکنم. سوال ها اویدی سوبسیدی بسیار شد، برای همین من مثلا گفتم که بس یک ویدیو کنم که همگان فهمن و خواهش میکنم پدیلیت کنید به همه تا که دیگران فهمن. در امان خداوند باشه.